پشتی بریاری وەزارەتا پەروەردە حکوومەت هەرێما کوردستانیش بۆی ساڵانیا خواندنê یەک ji babetên ku di nava kampên penaberan axaftinên zor li ser dihêtkirin babetê xandina elektrônî ye ku her wekî mamosta rehet yek ji mamostayên kampa Kewirgozg bo me gotî saleka bi zehmet çaverey xandevanê rojava û malbatê wan diket. ئیساڵ ژی بڕاستی gelek قوتابی ژی مامۆستا ژی بغەمگینن ji ber ku wê xwendin ne wek salê par bê ئەلیکترۆنی bê birastî yanî gor tişta min dîtî gor ez mamoste me çalakvanên vê de dibînim zorbey mamosteya zorbey qutabiya nerazîne ji vê yekê rastî ew atmosfera wê nexweş e heger em werin vêce tiştên erînî hene û nerînî hene tişta nerînî tişta selbî divê biriyaریدا gelek taybetiyê me penaber gelek hene bê internêtin heger internêt hebin jî laptopek e heger laptopek tenê bê mobaylek e nikarin mesela malbatek heft mindalê wa hene çawa heft mindal wê heft alaf heft cihaz wê pêwîst bê bixwînin. İlham Alî yeke ji nimûneyê mamosta rehetî amaje pêdayî ew daye çar zaroyan e ku xandevanê zîrek jî ne lê barê darayiyê vê malbatê neyê baş e ew pir xemgîn e û nizane kalê dê çi bi serê zaroyê wê hêtin û aye ew dikarin berdewamiyê bidene xandina xwe yan ne. تشتي منين أبناكي إنترنت ولابتوب أو تشتي ولا جمانين زحمته يعني سر في خوندني زحمته مدرسة شيتر يعني مدرسة بابن هر مدرسة خو شيترج لابتوب أو إنترنت إنها صار مطالعات كن أما تلفون يعني هبج مكان إنترنت يعني إنترنت ضعيفا ولابتوب نينج منايم بكرن جوارة يعني وضع كي زحمته أمني كان طلبي هابك بين يعني من كان تلفون جوارة بكن سيشاركن كاريك في تلفونك واحد زحمته جمانة وبابات تاني وعاملة كي جوارة إن زحمته چند روژن کم ماینه جبوی ورز نیه خاندنه لناوا قوتابخانه این هریما کردستانه و حیا نهاجی چندین مالباتین پنابرین روژاوا هنه دناوا کامپان که آمادنین زاروین وان به الکترونی بردوام یبدنه خاندن اخوه صداماوی چندیجی بار دارایی وان خراب هم و او هیوی خوازن که آلین پیوندیدار به تایبتی جی ریخراو ناحکومی هفکارت وان بن جبوی دابین کردن آلاویت خاندنا به الکترونی داکو او جی وکو توایا زارویندن بکارن ای سال جی بردوامی بدن خاندنا خواه. سمیر هربوی رادیوی السلام کمپا کورگوزگ.